Yang kami hormati keluarga mempelai wanita dari Kak Didi. Yang kami hormati, kami muliakan keluarga besar mempelai laki-laki juga di Kak Didi. Saya sering masuk ceramah di daerah sini, makanjak batin nanti mengampe, makasih batin nanti makiade, si lolongan ni tau kanjak batin mengampe, si bawa tau kesingi batin makiade. Insyaallah matuk pasangan Ruslan si bawa Irmayani, insyaallah matuk lolongan ni anak soleh dan soleha. Amin. Ya korone mace mengaji pada nange pengaji, mace bicara pada dendre protokole, magerta pada ronewe ya kumakun rei mencanti pada buti makun rei. Amin. Ruslandi pasedangi beni mu contoh. Ruslan pasedangi beni tak contoh. Ternyata contoh ke warungi masuk. Apa koto macoco tu mandre coto mandari oki menre tegang kue. Tapi koto malolo mandre coto makasing leto sinondri tegang. Tapi coto lo masuk tanya coto ke warungnya ke kepale morosidi angka kepanjangan C. Cintailah istrimu dengan sepenuh hati, karena banyak wanita yang melapor di pengadilan agama karena kurangnya rasa cinta dari suami. Makanya Ruslandi, cintailah istrimu dengan sepenuh hati. Yang kedua, ongkosok. Kewajibannya tu orang apa sedia ongkosok. Jadi Ruslandi, ini tu jama-jama tak kewajiban tak, karena kita sudah status suami pas sediangi benemu di ongkosok. Ongkosok mak bedak, ongkosok mali ujaju, ongkosok mali selara, ongkosok mali salisapa. Ongkosok yang mana? Kewajibannya aronewe menafkahi istrinya lahir dan batin. Yang ketiga, tuluslah menerima kekurangan dan kelebihan istrimu. Nah sebab Pak Ruslan namo maga cantik na benita, namo maga cantik na benemu di pasti angka kekurangan na. Namo Pak maga cantik na benewe, namo maga cantik na makunre pasti angka kekurangan na. Madari angka makunre cantik di sini sama na sudah suwe. Macam mau palawai bawang. Madari angka makunre cantik macam mana sudah su Allah. Lesia di sama pas-pas angka makunre cantik macam mana sunasu macam tu apa-apa panena kesiah lega suku Pak. Makanya tuluslah menerima kekurangan dan kelebihan istrimu. Yang keempat, oleh-oleh buting arone na puji tu benewe ko poli ki jokka na angka aga-aga ipolangi lisu na puji metuti benewe ko poli ki majama angka di ibawa lisu lepani melangi bepa namo mani apel 2 tasidita namo mani bembe 2 tasidita na puji mematiah tu bene ko pole mak jaman angka agagi titingang ilisu. Tapi ini bene ayat to sita pedang laketa maka dia jadi memang lisu daripada gagang pole aja harus saling mengerti. Ciumlah kening istri dengan membaca kul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah. Cium kening istri baru baca kul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah. Napa selesai naruh ini mani baca ni donna tapalamu donna kumi manganu tau tapalamu kumi manganu upulanya apa uti makure aja maling ngilakenmu ya kode pernah baca don tanai jolo makana promo kita baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma rasaktana. Iya kota baca itu doangnya napa-napahan itu beneta makana melosia. Iya, ini penting Pak, karena banyak anak yang lahir dari bapak dia namanya baine maling-maling, bapak dia namanya anak nama tu macam yang porong. Iya, magi Pak, karena dari kita juga. Kalau mau kita anak soleh, insya Allah Pak, dari hubungan itu penuh dengan doa. Iko insya Allah mantu kita tak cerita pego Pak kurangi insya Allah lolongan anak soleh dan soleha. Nah, selanjutnya. Maka dia guru ta iya pada di boting arone kunule macam dari akapitu do purange betul nadero ini arone pas sedangi benemu aju kaju waju aju kamu namero di kamu namero aju tapi gere tapaki gere 5 tak tapi tepat tidak tahu tapaki tepat 7 insyaallah makan doa kita jujuna waju aju Pak bahasa Indonesia makanya pas sedang ini
ini sandal, pangan, papan. Iyo Pak Besagauli supaya lebih mudah paham. Maka ada kewajibannya tu arah newe. Ia mantu ko angka makan di alyang di beneu kipas, alyang ti kompor gas, alyang ti kulkas, alyang ti tas, alyang ti amas, alyang ti otoras. Iya, insyaallah kemaka iya dong Pak Mega orang perana iya lebih panero. Alyang ti otoras. Tapi na perlu mupahan dia. Namo angka amas, angka kulkas, angka kompor gas, angka to otoras. Tapi kau digaga pacasmu. Kau digaga pacasmu. Lo bawa di jolo mengutu ambulans mak murah. Apa namo maga gertan aronewe, namo maga kanjana jaman aronewe, namo maga ikan nadina aronewe. Kau digaga merupa sabaraki lalu ki mak murah. Tapi insyaallah tak tahu nawita. Nah, selanjutnya makun rekan jae. Macam pengwujud Allah, macam dupa itu boleh. Irma yang ini, ia kumejo kalau kita lo mak jama, bau liman dan apa tabacang salamun khawlam min rabbir rahim, supaya selama iri jama-jamanna dan tidak tergoda dengan wanita yang lain. Siapapun yang goda tidak akan pernah tertarik. Cium tangannya, bacakan salamun qaulam min rabbir rahim. Ia matutu ibaca pak ko ka beli bolata apa diwatang malaki wene bacang salamun qaulam min rabbir rahim, nampai baca selawat kapitu, nampai binungan. Insyaallah aja itu Pak. Makun rekan jai macam lupa itu boleh. Angka sila kita boleh majama. Angka bepada boleh, angka dina boleh. Tabawi limanna napatale rudi tabacangi. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin ma rasaktana. Ia nanti nasab pandrete simak nampak bersange. Yang kuiya ti bacangi. Dek pabaja campu itu dia. Namanya si boleh. Agai baca Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin ma rasaktana. Tapalan ibu. Tapalan dona. Ayo kali petapa lagi matu komak dena kesapa ku peta ku YouTube Ceramah Bugis Muhlis Syamsuddin. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.